Amagoro bengi ana ndo mwancho muri bwegeta seni kya Ndizi TV na bo bwansu bwo mugusi ni go cyaragire Chinsa Ikomi cyabona mugoroba cinga kingo kwariganya se amangana Amayia Chinsa Ikomi asenchira ereyo bwenge ekarango kwenyorera nabakogendera gutubwate sense media ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital aso mutandao o Twitter tonyore wetera @Ndizi TV News ase ensemo ya YouTube Ndizi TV News na boigo ase website yaito ni gora tonyore wetera www.ndizitv.or.ke chitariki bono ni go Ikomi gositariki emeronke ebere na isano na ebere cyo mutinyo gatanu na kabere umwaka no iwechi bibere na meronko ebere ne ebere cinga kinga karango kwarigani ire tariane Evelyn Osero urto kubatranere ko enekia agoikeira sense we imenyerero ni gakoro kwa Joshua Auta. Kukwariga ntochake Amayia Chinsa Ikomi korwase kaunti ya Nyamira awase omwatoni general ase serikali ya kaunti ya Nyamira Erastus Orina abeire kagotiani wabene irigo chaka obokoreri bwaye ase kaunti ya Nyamira no mujega obago kwariganiwa asama gacho ye assembly ya Nyamira awase abarai aho gatiabo omugavana we kaunti ya Nyamira umuske Amos Kimuminyaribo egati abanda abanke bayikerana eriyo kwenekia ogotiani wa kwaye Orina oyori irayo gochakurwa obokoreri byago cyase abananchane n'abamenyi be county ya Nyamira. When so required, faithfully and truly give my counsel and advice to the governor of Nyamira County, and that I shall do justice to all, so help me God. I will share in Mr. Erastus Orina, also obviously a county attorney. Orina wa the best as an interview chair with the county public service board. Obviously a county attorney go minister na rorate na mane na bionse na mane sheria ya county na go isaransa cabinet. Biamono tokumtakera maya. Asante. Therefore meant to assure and I love assure Your Excellence that given my years of experience in the legal practice and the street in the bench, I'm up to the task and I'm going to take this. I want to thank all those who have undertaken this process to this culmination, and I want to say Nakubatkana nenkwana yabene asabarwanira bekirugo kyobura yobonene bwense yabetegego korekana aborit koregoro ase county ya Nairobi nigobono abananchi bagendrete kuri birengerero byabo anene asogotaikerana ku muraiwe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga na bego murayorwe kyama kya Roots Professor George Wajakoya abamenyi kuri ase county ya Kisii nigo babere bakuri birengerero byabo kubatkana no kugania kwabo na kwarenga skribate biruna nigo getarenge gentekiya ase abarwanira bonsi goikerana ase enkwaneyo matarajia na yarenge buna bali bonse balengo participate ase debate baikerane yo yarenge okumia kero abandi bataikiranete na abandi bakarwa ebirengereri bitari guikerananga oko banyare batayo nanje tinguikerana ro yo yarenge biya abarwaneri bali bonse baikirane amo basanga ebirengererio nebirengereri ebi nabira akonye omokenya telekomata ngo guchikoira obugambi buli bobo chigocha kulende birengeri byaba rwaneri bali nabya lengo gokonya Kenya yaito yabusyo igo nche na tebenga. It was disappointing yarenge egendo getalenge keronge asaba rwaneri bana gutaikerane debate gima abakenya abange amaone abarenge ngo yotaikerane tarro yarengo mwoba yona bayarengo babia abarwaneri abaikera narro baorokie obore mu bwabo na David Mwaure nasangete birengeri byabo eyere byaba Kenya babiwe ende liyo bamunacherekina na William Ruto naere amaoni aye asaba Kenya bayategerete na kuna chekina kyabo
bono atigarete inse ya matuko 15 elindelio bochori boche goikirana bono nigo abamenyi bo mocho bosongo besokirie elikorwa amarorabo igoro ye presidential debate eyere tabuli tukolie igoro asabange babanyariko babagoteba nigo omuraibwe kiamagia ODM Raila Odinga anyarite ko baga kubaira ni magega ekiagerata nyarite ko baga goikirana ase debate eyare ngabuli tukolie igoro asebo igo bamoire amagoro omuraibwe kiamagia UDA William Ruto asoko sokia ase debate area atanya ko baga kwanira aliara chiko baga kubakorera abakenya ekero bara mochore nara yokuru gaiga asomo chobosongo ntogenda kubabwateria mange bunagwateka yingo reporter geta sen Ndizi TV eletariane Mildred Mumanyi abaremi ibechae nabiga matoke anene kurase county ya Kisii nigo batwariro mogoko neyamagega yoyo kuriye kirogo kyobumanira pimeye county ya Kisii Vikonderi ochakyo muroberio nense ya Greece yogo chakorete chiro nenchira yemo yogo kinya oboremi bwebinte ibere nabo igo gokinya obonchoreria egati ya Kenya na igo Greece asamarita nkuru kuvikinya Bokonderi the incoming women rep Kisii county egentongo tebya bagusiba minto echae ndobwati chiro ye chai ndobwati chiro ya matoke chi avocado ne coffee twawakiria matuka mangi myaka 12 mbia mono twa ambassador Viki otokonyire mwarra umutinye oikomino omo ntwaira chigaba na 17 Greece chikayarorera because agriculture is a devolved function na ndimna to implement the big four agenda ye president ye food security and manufacturing thanks to aso mungina Viki Pantasapun agatokonya echire guru Kenya house ya etiwe minister ya gendo ya etiri chigabana cha etiri Kenya government ya etiri igase government goodwill ntobwate twarose mbake company uchokore bintu ebiga egasi abantu baito na kitwachira na chimane cha nyansiongo ndocho toende bayerorera na maisabo na babatebiriga iga egere chibesa chigende igo chibesa chibako guchinge esinge chobono iga ntobwati direct market ku Europe bono Viki otokonyire ngo twanyinyorire twasainire twako egati yabamenyi korwa sensemo ya Butabori yogotoka sebunge ya South Mugrango ime county ya Kisii nigo bararire gochia kumubwatsia Dennis Makori oyo manyikaine buna songo oyo koriye kirogo kyobo bunge asebunge ya South Mugrango wetrase kiama kia ODM wano na intumuna Butabori koruchaje mpaka Borabu kuanjanire ko mwesimiwa songa maboko asege kabwe kemo ase echo 9 Rwanderere muna Butabori muna Bagirango wanyane kamwa abagambi baitaba nene Omutabori mukabyero ko rujaje bakaborabu egento kali twata bangene kabu kyeto turatengo bali kudiri ebachi ntangani ya masakara ya bakchikura sekerogo kyobura yobonene bwense nigo ikremense ya Kenya ayo abaga kwariganiwa na aba obisakurwa sekyombe kyobo chorine chimbebe IEBC asekegetiye chinde ya Jomo Kenyatta International Mwa azimio la umoja wa Kenya kora wono yoko irurukia ebendera ye kirogo kyobura yobonene wense wetrase obomobwo Raila Odinga amono mokonyo ye Martha Karwani go bagendrete kuria ira yogo chakorwa bokoreri iboro byago cyase abananchi kinga kibara iwe ribaga ryokora ense ya Kenya gokwana sensemo ya Laikipia kinga kyowe akirokoko Raila nigo abaga kubainekera abamenyi bechinseme cyo na kinga kyaraso asobrai na chiekwenekia oburendi boisaine bwabere bogotingiwa asensemeyo sisi tunataka umoja wa Wakenya wote tukianzia na umoja wa watu wa Rumuruti. Hatutaki kujua wewe ni kabila gani. Hatujali ni nani unapigia ndebe kwa wakati huu. Haja yetu ni kukupatia huduma sawa na Wakenya wengine wote. Hapa shida ya hapa Laikipia imejaa Kenya mzima. Hali ya insecurity hapa Laikipia. Nataka usalama irudi Laikipia ili watu wasiwe wanauawa hovyo hovyo. Tunataka kuona kama watoto na kina mama wanachunga vilivyo. Tutaweka ile kikosi ile ya usalama, ile RKPR,
kuleta usalama. Amokonyi boyo koirurukia ebendera yekero kyobra yobonene bwense wetrase obomo bwa Kenya kwanza Rigathi Gachagua nigagendete kumugikeria omwamiriri obo omuraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga askira oteba bunane roberiga koreta etrubano yemiroberio ye serikali na watayona atiba gochia kumwabera onye tari gochia gotigana no murai wense ya Kenya omosikie urumwiga Kenyatta. Anajua bei ya mkate ya juu, anajua bei ya unga ya juu, anajua bei ya fertilizer ya juu. Sasa Uhuru Kenyatta tunakuuliza, ndugu yetu, hata kama ulirogo na hii mzee, imekuwaje ulikubali kuumiza watu ya mlima Kenya wale walikuchagua Uhuru Kenyatta? Imekuwaje hata kama ni kurogwa ulikubali unga itoke 90 shillings mpaka 230? Ilikuwaje Uhuru Kenyatta ukijua watu ya Kirinyaga ni wakulima ukakubali kudanganywa ukabadilisha fertilizer kutoka 2000 mpaka 1700? Abarai bedini yegisamu korwase omuchio Eldoret nigo bamumochirie omunyakirogo gosomo waziri w'ekisemi Professor George Magoha ase okumurengani umuriki bwa mangano yomo nekiombe kyababegwa kya Al-Shabaab nabona nigo bamuganire Magoha gusaba okwabera gochiase abaisilamu bonsi. Kwa hakika maneno ya Magoha imetukasirisha sana na imetuuzi, kwa sababu sisi kama Waislamu tulikuwa tunaenda mbio kwa kuwa mashule isidhulumu watoto wetu kuvaa hijabu, kwa sababu Mheshimiwa Rais alishazungumza kwa kuwa mavazi haimaanishi mtu akose masomo kwa sababu ya mavazi. Kisha ije waziri mhusika anayeheshimika anayesimamia wizara ya elimu anapomuita mtoto Al-Shababu. Tulizoea sisi Al-Shababu tunaitwa na hawa manamba, makondakta wa magari, ora wale wanaita wasichana wetu Al-Shababu kwa sababu ya kuvaa hijabu. Ikiwa waziri anaheshimika anafanya kitendo kama hichi, tunatoa kwa Magoha siku 7. Aombe msamaha hadharani katika media zote, hapana media moja, media zote aombe msamaha, la si hivyo baada ya siku 7 tutaandaa maandamano Kenya mzima kama Waislamu kumlazimisha resign. Koikrega bano mwancho murigeria inara na kwariganiretie asemesa ya Amayia Chinsa Ikomi asenchira ereyo bwenge korende nyora chikoraga gosige koragense yemo no bego Chinsa isato cha mugoroba yemo naenda mangino chikwenyora asenchira ereyo bekirano gati yabo siasa chabo mobwa Kenya kwanza abo bagendret siasa chabo ase county ya Nyeri chinga kiechbo igo nobo muburi abwa Azimio la Umoja wa Kenya na barabare ase county yo ya Nyeri ayo no chikwenyora asenchira iyo bekirano ekarango kwaneria oburigereri borobya nabo igo emogoroba erento ereru ere Evelyn Osero nortu akwatanere koene kiabu na onse awikera sense mwe imanyirerio nigakoro kwa Joshua Auta.